İstiğfar kılaylı. Peygamber aytkan, kim istiğfardı bekem karmasa, 3 paydasını aytты istiğfarının paydası. Unutpaylı tuğanlar. Uşunu uygo al paraylı. Atağız gaytaylı, apağız gaytaylı, ayalımız gaytaylı, bala çaka gaytaylı. Aytı öyle koy boston. Özünüz dağı atkaraylı, alardı dağı atkartaylı. Peygamberimiz ayttar, kim istiğfardı bekem karmasa, Allah Taala maga bardık tosulup kalgan, jabılıp kalgan jolдорун бардығын açıp salat deydi. Az aytып atpаймынбы? Şu men balamın jolu jabılıp kaldı. Bir dem salıp beresizbi? Jol açılıp ketsin. Bağı jabılıp kaldı. Dem salıp beresizbi? Bağı açılıp ketsin. Je bir kaysı jerge barıp koy soyup keleylim, ne kılaylı dedi. Tokto, istiğfardı karma. Peygamberimiz ayttat, istiğfardı ele karma, eş jaka bargandın gereği yok. Eç kандай dem saldırganın gereği yok. Eş nerse kılganın gereği yok. Үйүңүздө турасыз, Allah Taala sizге жолуңузду ачат, багыңызды ачат, бейишиңизди ачат Allah Taala. Жүрөгүңүздү ачат, хидаяттын эшигин ачат. Качан истигфар кылыңыз. Allah Taala не айтат? Ушундай бардык тардыктан кеңдик кылып коет экен. Жүрөгү сыгылган, көкүрөгү сыгылган. Allah Taala кең кылып коет жүрөктү. Экинчиси, бардык жалачылыктан Allah Taala мага курсанчылык берет. Үчүнчүсү, ойлобогон жерден Allah Taala ырыскысын жеткирет дейт. Ойлобогон жерден ырыскысын Allah Taala алып келип берет. Ошон үчүн иншалла истигфар кылайлы. Астагфируллаха ва атубу илейх. Эң кыска эрте менен 100дө, кечинде 100дө, андан көп болсо дагы жакшы.